ole thlir Tute in zawain che bai le vek ole tuntuma chuan kan Mizoram state le India ram hun then kata ruihhlo akha to ka anron tollu le hoilai mun atanga ron tollu nge ania tin a Phenah Tuten nge tanpui fo thin ti de chu tuntuma hian kan thlirin kan ngai thla ho le don ani ole kan soi tong khan Mizoram chunga drugs ron tollu Tute akha to kaman anireng maya tin anon tollu heng heroin le drugs amum zat te le a value te han chu chuanin aturu thin le ani heng drugs siam chuak tu te le tin anron tollu theidan a Phenah tanpui tu te le support tu te nge omti hi tuntuma hian kan ngai thlau don ani ole kan hriat angin drugs te hi atlang puin Myanmar lam atanga ron lut thla hi ani fo thina Myanmar rama chuan ruihhlo le opium thar chuan a hmun pui ber chu Golden Triangle tia hriat ani a he Golden Triangle hi Myanmar Thailand le Laos ram pathum te inrina vel le Shan state le Chin state ramngolaizim te hi anni ti hriat ani tichun heng hmuna hian ruihhlo chi hrang heroin methamphetamine le opium te hi nasataka siam le ti chu ani a chungta chu Mizoram le India ram lama tolruk thin na hnar ber ani ti hriat ani ruihhlo an siam na le tolna hmun pui ber chu Shan state ani a Myanmar ram Shan state le ruihhlo thar chuana hmun lian ber abik takin zau tak le zalen taka opium chin le met siam chuana clandestine lab tia an ko omna hmun pui chu ani Mizoram lena ram ri inrina hnai Chin state ram ri hnaya chuan ruihhlo da khomna stock point le loka poimo tak omnia hriat ani bok Thailand le Laos Myanmar ram pathum te inrina Golden Triangle ya ansoina hmuna drugs lot te phei chu khovela ruihhlo zuar le siam chuak tulian ber pol tia record anni hial ti hriat ani ole Myanmar ram buai chung zong po a Mizoram le India ram hun then khata ruihhlo tollu theite engtin ngi anon tollu thei a Phenah anma ni support tu le veng him tu te anom ti hriat ani a chu Myanmar janta sipai then khatte tia hriat ani military council sipai hian ruihhlo asum dong pol tenen aru ka tang rualin Shan state chaklam Thailand ram ri Golden Triangle muna nasatakin ruihhlo drugs an siam chuak ti hriat ani a Myanmar tual chung Indona awang lai takin ruihhlo siam chuana po a hluar chho ve zela Southeast Asia rama Myanmar atanga tollu drugs anman hnem berti thu don ani drugs a sumdong thinten until zor adar chaknan met le ecstasy ketamine le yaba caffeine te chu aman tlom de ulaka hral chua po an poi ti to lawa Myanmar ram chaklama om Shan state hi ruihhlo siam chuana hmun pui langsar ber omna ani a Myanmar then om ram Thailand ve thung chu Golden Triangle mun kaltangin drug hedarna ram ani thung Golden Triangle mun hi Thailand Laos le Myanmar ram ri in tonna lai tak ani kan ti to kha kumsang hile somni pali kumtopa UNODC United Nations Office on Drugs and Crime in a report apek dan chuan Thailand thunei tu 10 Myanmar atanga an tollu ruihhlo yaba pills zaruk somni pariat point pakwa million le metia hriat ruihhlo methamphetamine 26.4 tons anman ti hriat ani Thailand rama ruihhlo do pol pakhat Office of the Narcotics Control Board ONCB chuan Thailand a hian Myanmar atanga anron tollu ruihhlo hian kumsang hile som pakwa kum ain tuna hian ale fe in minti buai to ani atibok Southeast Asia ram hi ruihhlo hlaom methamphetamine zorna hmun pui ber ani tran to a drugs anman hi kumtin apung chho zel si a nikum masa kumsang hile somni pali a ruihhlo anman zongzong hi kumsom chung kumsang hile pasari atanga kumsang hile som pasari chunga anman zat ain ale riat ani ti in an soibok ani tuna hian Indo Myanmar ram ri kaltlangin Mizoram drugs tolru ten Burma sipai le anma ni do tural thom kengpol then khatte ven him na in ruihhlo an tollu reng ti hriat ani a kan thalai te hian ruihhlo boya an tluk lu tam ma hian ven him na nasatak kan nei angai tak meu ani khati zong kha kan tarlan thei ni sela in zawai chunga thinung takin lom thu kan soile e